4 August Salmari Simi Khwlai Mani Agotala Simi Asam Hastani Shiljara Thansa Youth NGO Mia Honi 7:30 Hajara wa Shogoika Bwkhuruiti Dabbor ma yakungwa tumor ungjak bini operation bo successful khlaika Doctor rok tei lukurok tei Thansa Youth ni members rok chubama kisa sarang Bwkhuruiti Dabbor mani bini babu no yafarka tei Thansa Youth ni founder Pohor Dabbor mani logiwa tongo President Nkha Khakchang Dabborma, Cashier Tongo, Baithang Dabborma, Khwlai Incharge, Sibsagar Dabborma, Tabok Bwkhuruiti Dabbormani, Kachar District ni Kachar Cancer Hospital, Bwkhuruiti ni Yakong no ma Rashuka, Bini Background Bishingo Infection Khwlai Paimani Yagolo, Bini Thai eba Bini Kami Nkha, Kata Lutma, the District Nkha Dolai, PS Nkha Chalema, Block Nkha Salema, Constituency ni 46 Surma, TTADC 9 Halahali Asrambari, Bupani Mongka, Biloxman Dabborma, Bumani Mongka, Kunti Dabborma. Bureau Report, Nogba TV. áo sạch tao liên tục rồi tao không biết sao tao không phải dùng cái tao phải cho nó phải một cái nào mình để ăn hoa này rồi nó là xịt sao giờ cái ăn sẽ có gas ở đó ta gas ở đó thì nó thiếu hụt không đủ rồi đó có hàng bay dù bây giờ con trơn nó vẫn đủ nó cái bức hàng có thể mà cái chỗ thì còn có cả cái nó apa nó gặp hay là dùng con này cái bao nhiêu nó phải nó gặp nó phát triển cái thứ nhất nó cái phụ cái sao nó làm sao asal mà cái Thansa ang có khả kita jauh lebih sekali ke sana itu kan sisa tu tahu satu bahagian này Thansa sangat apa dan ini kalau saya ini kan Thansa itu tetap apa kalau mau antek mana boleh itu nah ani banyak tu orang pun lawan kalau misalnya kalau kita masih kerja kita boleh tu no jadi bau pas bau tu sebuah no sukubar jadi no pun ini semua tu ini semua kalau tu kan kita ni apa tu kalau tu kerja tu sama juga kerja tu sama kita apa tu kita aja tu tu nangku mana je aku jauh no sebab dia suruh makan baru macam apa dia pun ni dia pun hal lain dalam tu semua वो समझ तो पा था साहब अब की बात है तो बोलिए ये बहुत ना प्रेशर था ये बहुत ना समझ आता आए वो दिन आए थे तो अब मौसम खाना ना पता ना ताऊ लोग हमने पूरा हमारा और करना साथ में तो पास था मतलब नहीं जिला को करना पास था और ना तो जीवन हमारे को करना ये कैसा दुनिया का हम भाई बेलेग है जों ती tabuk sungga thik silchar phaija ti manai Bwkhuruiti no je donations thumlai je lukrok chini phasing ti chibawi hormani te je khoksa khongni je sin Thansa Youth ji hoite sin chibalai ti bono silchar ni cancer hospital o bono donation ji phaika bini babani khaniwo जों जे मानते जे सुबामु आबनो जों दिन बागन थानि याफारि दिफाइका जों तिरपानि होते फुट एबा 4 तारिखो फाइमानि तातो फ्राय 12:30 हरनि दंहा कांके मिया न हिनसिना मिया फुंनि आमते 12:00 हायो 10 कावै जों 7:00 हायराव सफैगोना तिरपा सरि आसाम हास्तियो आसाम शिलचर टाउन कांके तिनि जोंबाय गोबां मा lukurok sini di vision ti nai dong hangkan no belai hambai mario गोबां मा sini Thansa Youth si especially akhebari ni sini Thansa Youth si members of umnai Bwkhuruiti no chubathani boroni belai kino hard work te boroni time no boroni nakukmani jora no riwi Bwkhuruiti sini manai Bwkhuruiti bagai borong nation thuma bagai borongan ani phasingti ani tini phasingti belai hambai mario
amsuk sini ya sini menai Bwkhuruiti ni yakungno rasui operation maklaiga infection ni thanga bini bonso backend bisingo aboni bagi bini yakungno rasmani menangka and operation bo successful ungka te bini cancer bemar bo hambai sinai tabu bo jagani hospital cancer hospital no mono tabu admission nainjak aboni yagulo te few days ni eba te few months rok ungkang keno mono discharge roi no kifli honai amai kha wansulai tongo and prai surgery simino 50,000 is like kono kubang rang sangjago je operation khaimani aba surgery khlaimani ke aboni yagulo bithi tongani chanani silhor to belai kino hatsal aboni bagi osgo tongani tai tongani aborong no aborong tabu rang yako te operation khlaimani aba surgery khlaimani tabu rang yako amongke cancer private hospital paithago jepro bini sakhamo apro bill dijaknai bill busuk phai amsung mar nai fiaba Bwkhuruiti ni bini parents ni thanio khoksa faro kri ko tabu aboni bagino ang ani phasing ti no job to look no request laise no at least khoksa khongi je manti subalagi bini family members ni QR code dewi nai bini pini no ago they manti at least 1 rupees 10 rupees kono ektika ning horo ni lasnan kre ning 10 tika horo ni ning lasnan kre ning 100 tika horo ni ning lasna kre they manti ye ni yaksukti rohlagi te ang request phainai je sini munai Bwkhuruiti ni bagirang thui tongai rokno bo no dakti sini munai Bwkhuruiti ni bini family ni yago orang rohodi tabu borni belekino rang nangai dong hambai ani mun kohor deborma ang Thansa Rising Youth ni founder te sino go phai sokaijak Thansa Rising Youth ni president khaksang deborma aboni yagulo Thansa Rising Youth ni cashier bai thang deborma te Thansa Rising Youth Khwlai district ni in charge शिक्षक deborma belai belai hambai